Yes. Uyu ni wa muhungu wa 7K ni reality TV show. Tukaba tubazanira amakuru abagizweho mu myidagaduro no mu bindi babyiriwe bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru rero yakomeje kurya ndi rwose buri hamwe uri kuyasanga. N'umuhungu cyangwa se umupapa witwa Nemeye Platini. Nemeye Platini akaba yaramenyekanye ku izina rya Platini P. Akaba ari umuhanzi w'umunyamurava, umuhanzi wagiye utanga show kabisa ku banyarwanda, ahereye mu itsinda rya Dream Boys. Uyu muhanzi rero akaba yaje gukubitwa n'inkuba ubwo yajyaga gusuzumisha umwana w'icyo bita test DNA, agasanga rwose umwana nta hantu bahuriye na hamwe, nta gasano kabisa. Uyu muhanzi rero nyuma yo gusanga umugore we yaramuciye inyuma akabyarana n'undi mugabo, byabaye ngombwa ko habaho icyo bita gatanya. Ariko uyu mugore we akaba nta kintu mu by'ukuri yigeze azana muri uru rugo rwabo. Ariko Platini, urukiko mu Rwanda nk'uko mubizi bikaba ruvuga yuko mu gihe mwasezeranye n'umugore wawe muba mugomba kugabana imitungo. Sasa rero uyu muhanzi akaba yashobewe nimba nawe ari bukoreshe systeme Hakimi ntabwo biramenyekana, ariko ubwo hagati aho hakaba hari bubeho kugabana. Kandi mu by'ukuri uyu muhanzi ibintu yari yaravunikiye mu myaka 10 ishize, harimo amazu, harimo imodoka, rwose bikaba bivuga ko atashobora kuba yakemera ko bagabana n'umugore we. Andi makuru rero yagiye aca ibintu hano hanze ni icyamamare uwo bita Ikishaka David cyangwa se uwo bita Davis D. Akaba uyu muhungu yamaze gutangaza yuko yamaze kwinjira mu mideli byeruye. Uyu muhanzi rero nyuma y'aho amaze gusorera udukingirizo twiswe D condom, akaba yamaze guterekamo urukweto rwa miliyoni y'amanyarwanda. Runo urukweto rwagiye tubonana ibyamamare byinshi, harimo abo bita ba LeBron James, abo bita ba Lil Wayne. Uyu musore wacu rero nawe murabizi ko mu gutwika aba agiye kure cyane, akaba yaje yifunze muri uru rukweto ruhagaze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Sasa rero uyu muhanzi nyuma yo kubabwira ko ari umwami w'abana, aje noneho no kuba umwami w'ibyangwe, Davis D. Akaba rwose yamaze kwinjira mu mideli. Murabizi rero hari inkuru yagiye ica ibintu hano hanze by'indirimbo z'abanyarwanda n'abarundi bakeya bari baciye hariya mu gihugu cy'u Burundi ko zirimo amagambo y'urukozasoni. Akaba nyamideli, akaba n'umushoramari, akaba n'icyamamare, akaba na rutwitsi uwo bita Shadibu. Uyu nguyu bamwita Shadia kabisa. Akaba yagiye kwiyandikira yuko ibyo ngibyo ari amavamuhira, ko Shadibu yatangaje abinyujije kuri Twitter. Yavuze ko uyu muco wo gukumira indirimbo wigeze no kwaduka mu Rwanda, ariko ugahagarara hadaciye kabiri, ko n'abandi bo mu bindi bihugu birimo USA byisubiyeho ku mwanzuro wo gukumira indirimbo mu gutambutsa ubutumwa. Uyu mubyeyi yifashishije indirimbo Akinyuma y'umuhanzi Bruce Melody yagaragayemo, kandi ikaba muri 30 zakumiriwe i Burundi muri iki cyumweru. Ibintu ntabwo bigiye byoroshye hano hanze kabisa. Sasa reka tunyarukiye mu gihugu cya Tanzania, uwo bita Prince Tifa na musaza we muto Prince Nilan bari bamaze iminsi muri Tanzania, aho bari baragiye gusura se Diamond Platnumz. Ubwo basubiraga muri Afurika y'Epfo, Tifa yasutse amarira ku kibuga cy'indege ubwo yasezeraga se. Byari ibihe by'amarira ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Julius Nyerere, ubwo Diamond yasezeraga abana be ku mugoroba
bo kuwa 25 Mata 2023. Diamond yaherekeje abana be babiri Prince Stephen na Prince Nilan bari bamaze iminsi baraje kumusura avuye mu rugo kwa Zari muri South Africa. Aba bana baragiye gusura se batari baherukanye banizihizanya Eid al-Fitr ubwo bageraga muri Tanzania. Diamond yagiye kubakirana icyubahiro cyinshi n'imodoka uruhuri zishoreranye. Avuga ko yagiye afite convoy iruta iya perezida gato, kuko uyu muhanzi akunda abana be bitarabaho, kuko n'umwana we abafitanye na Umunyakenya bita Tanasha Donna kabisa. Mwabonaga ko urukundo uyu papa cyangwa se iki cyamamare gikunda abana bacyo ari urukundo rudasanzwe. Sasa rero aba bana bakaba nabo bakunda se by'akataraboneka, cyane cyane uyu mukobwa witwa Tifa. Muhanzi akaba abana bose yaranabakubise icyo bita iPhone 14 Pro Max kuri buri mwana kabisa, ariko akaba yarabanje kuyiha uyu Tifa, Prince Tifa kabisa, akaba yasutse amarira ubwo yasezeraga se hariya mu gihugu cya Tanzania. Sasa hari umusore w'umuraperi kabisa ubyumva, murumuna wa Riderman. Umusore akaba ari umusore nawe uri kuzamuka neza, akaba yari gukora icyo bita Ikirombe Tour. Akaba ari umusore yitwa Karigombe, yari ari gukora tour yitwa Ikirombe Tour, yitiriwe album nshya aherutse gusohora yise Ikirombe cya Karigombe. Uyu musore rero akaba yari ari kugenda akora tour ariko zikaza zahagazemo, ariko akaba agiye kongera gusubukura ibi bitaramo tariki 28 Mata Nyamirambo ahazwi nka Green Corner Bar. Umuhanzi kabisa akaba ariho agiye kuba yasubukurira tour ze. Tunyarukire mu gihugu cya Nigeria, uwo bita Paul and Peter Okoye bagize itsinda rya P Square bongeye kwibutsa abantu ko aribo bazamuye umuziki wa Nigeria, ndetse banahamya ko ari abanyabigwi bidasubirwaho. Itsinda rya P Square rigizwe n'impanga Paul na Peter Okoye bongeye kwibutsa abantu ko bacanye urumuri muri muzika ya Nigeria wo muri Afurika muri rusange. Itsinda ry'abavandimwe babiri ubwo Paul yari atangaza amakuru yibukije abantu ko aribo batangiye gukora ibitaramo bizenguruka isi, bagakorera muri stade zikomeye, kandi ko ari nako baririmbira amamiliyoni y'amadolari. Ibi rero bikaba ari ibyamamare byagafashe kera cyane kabisa. Umuziki wo muri Afurika nta hantu uragera, akaba ari abanyabigwi kabisa, ariko bakaba bongeye kwibutsa abantu, kuko muri Nigeria akaba hari abapeti bari kuzamuka neza cyane. Nimba abasore rero bikanze yuko abapeti bagiye kuba babona imboga mu menyo, nibyo bitaramenyekana, ariko bakaba bongeye kubibutsa bameze nk'abatanga gasupo kaba ngaba ari legend. Yes, andi makuru ushaka kumenya n'ay'umusaza perezida wacu Paul Kagame. Kuri uyu mugoroba Perezida Kagame yayoboye inama nyobozi ya Smart Africa yitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye, barimo abayobozi b'igihugu, abanyemari n'abacuruzi baturutse mu bihugu 36. Ikaba ari inama rero iri kubera hariya mu gihugu cya Zambia, ikaba ari cyo cyayakiriye, ariko iyi nama ikaba yari yarabereye bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, turakomeza rero twinjire mu cyo bita The Choice Award. The Choice Award kabisa ngo amakoti, amakanzu ndetse n'imyenda y'ibirori byamaze gutegurwa mu bo ubutumire bwa Isibo TV bwamaze kugeraho. Uyu ni umunsi umwe mu mwaka, ndetse uyu munsi usiga urwibutso mu mitima y'abahanzi n'abakunzi babo, bitewe n'uko buri wese buri umwe yashyigikiwe. Ibihembo bya The Choice Award byafashe indi ntera
mu bikorwa bya benshi, ndetse bihabwa intebe y'icyubahiro nk'ibihembo bitegurwa neza mu Rwanda. Kujya mu cyiciro byibuze kimwe muri The Choice Award biba bigoye, kimwe n'uko uwakigezemo aba adashaka kurekura. Birumvikana ko haba ihangana rikomeye muri ibi bihembo. Bruce Melody yanze kurekura mu byiciro bibiri ahatanyemo. Papa Sava nawe yanga kurekura nk'umunyarwenya w'umwaka. Mu bahanzi bashya Afurika aracyayoboye mu gihugu. Bigirimana Bedi ariwe mukinnyi umaze gutorwa, nubwo aha nta ntera nini irimo. Sasa rero ibihembo byo mu Rwanda kujya kumva bakabije bagize ute. Bya The Choice Award naho imanza ziracyavuza ubuhuha. Bisa hari uwo bita Bahavu yavuze ati imodoka mutayimpa. Ibi biragera no kwa perezida. Reka turebe rero na The Choice Award nimba atari ko biri buze kuba byagenda. Dukomeza n'amakuru yacu yagiye aca ibintu hano hanze. Twakinjira muri gospel, uwo bita Umuramyi Alex Dusabe watangije ibitaramo yise Integrity Gospel Concert yashyize amatike ku isoko ry'ikoranabuhanga rizwi nka noneho event.com. Isoko rimaze kuba ubukombe mu gucuruza amatike, niryo abantu bashaka kugura amatike yinjira mu iki gitaramo bazajya bifashisha kwinjira muri iki gitaramo cya Alex Dusabe, ugushyigikira umurimo Imana yashyizemo muri Alex Dusabe. Ugura itike ku mafaranga 5,000 myanya isanzwe, 10,000 muri VIP ndetse n'20,000 muri VVIP. Ibitaramo kabisa bikaba byagiye bica ibintu. Ariko tukivuga ku bitaramo, nkaba nakwibutsa ko uwo bita Ari Sudi ari gutegura igitaramo giteye ubwoba hano mu Rwanda. Mugabo akaba yiyemeje ngo kuba yaca agahigo ko kuba ari we munyarwanda uteguye igitaramo gihenze, akaba ahasanzwe hose ari 20,000 n'40,000 muri VIP. Sasa tebo y'abantu 7 nayo ikaba izaba yishyurwa 250,000. Umuhanzi ariko usa nk'uwabyihoreye nawe akaba aje kuba kabisa ngo yakerekana ikosora mu gutegura ibitaramo, zaba ari ibitaramo bya interview n'ibintu nk'ibyo. Sasa rero tukaba twasoza tubakubiseho icyo twakwita nka update ku bintu byaraye bicitse hano hanze. Ikipe ya Manchester City yakubise iyo bita Arsenal ijugunya mu ruzi. Arsenal kuba yakikuramo ni ibintu bishobora kuba byagorana, ko nk'abantu mukurikirana ibintu by'imikino murabizi yuko Manchester City ifite ibirarane 2. Iyi kipe rero ya Arsenal yarasabwaga gutsinda cyangwa se byuzi ikaba yanganye mu buryo bwo kuba yasa nk'ivuga ati se wenda mu gihe City tsikiye dushobora kuba twafatiraho. Ariko iyi kipe ikaba yarayikubise Arsenal nabi cyane, ibitego 4 ku gitego 1. Rero akaba ari amakuru kabisa yagiye aciye ibintu hano hanze. Musaza mwakomeza gukora like, share na comment, mukora subscribe kabisa, tukajya tubagezaho amakuru abagiye. Mbere yuko dushobora kuba twasoza, hari indi nkuru mbona hano nayo ciye ibintu hano hanze. Akaba ari umusore witwa Turahirwa Moses, ibintu yabifasha bitereka ku yindi level. Uyu mugabo bantu batangiye kugenda bamwe bamwitiranya bagira iki, ariko niwe muntu wagiye ukora udushya tutarabaho muri iki gihugu. Umugabo yabanje atangaza mbere na mbere ashyira video hanze barimo bamugira iki n'iki, nuko
ubwo abatangaje yuko abaye ipede gutyo, ariko uyu mugabo yaje gukora ishyano ubwo yatangazaga yuko ahindutse umugore. Iki ni ikintu kitarabaho muri iki gihugu, kikaba cyazanywe n'uyu mugabo witwa Moses. Uyu mugabo akomeje kugenda akora ibintu bitarabaho, abantu no kugenda mukabyitondera kabisa. Isi ni inkuru, leta nayo ifite kugira ikintu yakora, kuko nimba umuntu aba w'umunyarwanda ageze ku rwego rwo kuba yakihindura umugore, ibintu bimaze gufata indi ntera.